Dobrodošli, pratite emisiju Kultura. Još jedno izdanje posvetili smo likovnoj umjetnosti. Slijedi prikaz radova iz fundusa Galerije Most, potom osvrt na aktuelne likovne poetike Milodarke Milutović, Novice Kovača i Miša Vemića. Branko Kovačević, vlasnik privatne galerije Most, davne 1988. godine u Biljardi na Cetinju, organizovao je izložbu Slike mojih prijatelja. Ta izložba, kojom je inicirano otvaranje prve crnogorske privatne galerije, je početak priče koju više od 3 decenije, uz pomoć poznatih slikara, pisaca i drugih istaknutih javnih ličnosti gradi galerista Branko Kovačević. Postavku u galerijama Nikola I i Ilije Šobajić čine radovi 62 slikara i 8 skulptora. Osnovni cilj ove izložbe jeste da se publici predstave najvažnija umjetnička dijela iz fundusa Galerije Most, koja su u poslednjih 30 godina oblikovala njen pogled na crnogorsku kulturnu baštinu i njeno vrednovanje u kontekstu kulturne baštine regiona, a i šire, ali i da se mlađi naraštaji osposobe da prate i učestvuju u kulturnom i umjetničkom životu Crne Gore. Za entuzijazam i veliku posvećenost tokom svih ovih godina zahvalnost dugujemo upravo našem prijatelju Branku Kovačeviću, osnivaču i vlasniku Galerije Most, koji je ujedno prije 25 godina osnovao i svih tih godina organizovao manifestaciju Viluško kulturno ljeto i tako kao kulturni poslanik svojim naprednim idejama i djelovanjem povezao ljude, mjesta, doprinosio i svjedočio ishodištu onoga što je Crna Gora bila, što je danas i što će biti, a na tom putu njemu i njegovim prijateljima želimo još mnogo entuzijazma i uspjeha u daljem životu i radu. Slike mojih prijatelja je i poučna izložba. Pojedine radove, poput poznate slike Udovica Gojka Berkuljana, koja je dio svih crnogorskih antologija, treba pažljivo sagledati i prostudirati, smatra reditelj Blagote Eraković, član savjeta Galerije Most. Ne vjerujem da se ikad desilo u ovoj znamenitoj galeriji, koja se afirmisala kao jedno od reprezentativnih mjesta likovne kulture u Crnoj Gori, da mogu vidjeti na jednom mjestu ovoliki izbor i ovoliko bogatstvo, ovoliko majstora likovne umjetnosti, od onih najmlađih pa do onih najstarijih. Srećan sam što je Galerija Nikola I otvorila svoja vrata Branku Kovačeviću, koji je to izuzetno zaslužio, koji je skromno počeo na Cetinju svoj rad u umjetničkoj radionici za opremu slika i na nagovor sjajnog velikog slikara Gojka Berkuljana prije svih napravio je fond, pa kasnije galeriju 1992. godine u Podgorici i nazvao je Galerija Most upravo zato da bi spajala ljude, da bi ta galerija reprezentovala ne samo likovnu umjetnost, nego i književnu, i muzičku, i pozorišnu, i filmsku, i tu se, što je govorio pokojni Kosta Hilibarda, dešavala čudesa. Predstavljeni su radovi umjetnika svih generacija, različitih poetika sa kojima je Kovačević godinama sarađivao. Organizovao sam širom Crne Gore, a u Galeriji Most, koja je nastala kasnije, znači ova izložba je 88. a galerija je 94. godine, preko 500 izložbi, 10 likovnih kolonija. Ja su učestvovali oko 250 umjetnika sa svih meridijana. Ja sam ponosan što je Galerija Most stvorila mostove prijateljstva, ljubavi i umjetnosti širom planete. Znači li to da kažem da vaša zbirka po bogatstvu, kvalitetu može da parira opusu jedne moderne galerije jednog crnogorskog grada? U svakom slučaju da. Tu se nalaze najznačajnija crnogorska imena, a onda i imena širom ex-Jugoslavije i Evrope i svijeta. Branko Kovačević vlasnik je bogate zbirke koja sadrži brojne slike, crteže, grafike, skulpture i instalacije. Reprezentativnu postavku čine i dijela stvaralaca poput Stanka Zečevića, Gojka Berkuljana, Miloša Vuškovića, Miodraga Dada Đurića, Cvetka Lajinovića, Dragana Karadžića, Dimitrija Popovića, Nikole Gvozdenovića i drugih. Razne su poetike, to je izbor moj lično. Ja sam htio da što više umjetnika uključim
i raznih generacija i raznih poetika, tako da za mene je jako interesantna, iako možda po imenima bi mogla da bude drugčijega tipa, ali ja sam smatrao da mom Nikšiću podarim ovakvu izložbu. Na kraju, ima li neko dijelo do kojeg ste mogli da dođete, koje ste jako željeli, a ne posjedujete? Pa naravno da ima, ali ja sam uglavnom u kolekciji mojoj su dijela ljudi sa kojima sam ja drugovao i sa kojima sam sarađivao. Uglavnom je to, a inače mnogo vrijednih dijela, mnogo uslovno rečeno vrijednih dijela, da su basnoslovne sume, ta dijela ja nemam, ovo su sve dijela otprilike onako, kako bi rekao, onih normalnih cijena i vrijednosti. Moderatorka je bila Kristina Radović, a na otvaranju izložbe nastupili su i učenici muzičke škole Dara Čokorilo i članovi književne zajednice Poenta poetika. Milodarka Milatović u galerijama Nikola I i Ilija Šabajić izložila je 50 radova različitih formata u ulju i kombinovanoj tehnici. Dinamičnim i slobodnim izrazom, energičnim pokretnim bojama, autorka izražava sopstvene vizije svijeta, čovjekovog postojanja kao vizije svoje i opšte umjetnosti. Milodarka koristi uljane i akridne boje, fluorescentni sprej, kombinuje tehnike, na slike aplicira staklaste elemente. Kako kaže, opčinjena je suncem i nebom, toplinom i svjetlošću, a bježi od sivila. Na radovima tako dominiraju čiste, svijetle i tamne, intenzivne boje, nanesene ekspresivnim potezima. Oni formiraju oblike nalik vrtlogu, točku ili spirali. Milodarka svojom umjetnošću slavi stvaranje, život, svjetlost i pokret. Neke vizije, kako kaže, prije stvaranja godinama nosi u mislima. U stvaralaštvu je uvijek težila apstrakciji, ali je dugo čekala zrelost da ovu svoju težnju i ostvari. Pojedini umjetnici bojama propituju svjetlost, njezinu snagu i kontrast. Samo stvaranje je živ, bolan, ali i ushićen proces. Vidite ovo iza. Ovo je nastalo u Zagrebu. A plavo boja je boja neba. Boja prostranstva, boja beskonačnosti. Boja prijateljstva, boja mira. Eto. To je ta poruka koju prenosite publici, tako jasno? Pa na neki način. Mada je ovo dosta dinamično, tako da ima tu sukoba boja, ima tu sukoba pozitivne i negativne energije, ima tu svega. Svega što predstavlja jednostavno dualnost života. Tražila sam neku svoju ličnu satisfakciju u boji. Tako da se bavim teksturama, jer ako ste primijetili, na svakom ovom platnu postoji tekstura. Svako ovo platno ima reljefa, tako da to nije samo boja. Znači tu je i reljef, impast, znači taj gusti nanos boje. Tako da još nešto što me zanimalo, to je mozaik. A pošto ne može mozaik da se radi brzo, onda sam ja bila okupirana, ili bila sam okvirana ovim diskovima, jer mi se svim bavi muzikom, pa je toga bilo na tone okolo. Tako da sam došla na neku ideju da uključim, da pravim aplikacije sa ovim komadićima disketa. A onda sam i tu birala razne komadiće, nije to išlo tako jednostavno, to je mnogo teško raditi, jer to je plastika koja se uvija, puca i tako dalje. Eto tako da nešto, čini mi se da sam nešto objedinila. Da čujemo nešto više o motivima. Da li možda istražujete neke situacije iz svakodnevnog života? Pa naravno istražujem kao i svaki drugi umjetnik, ali prvo i osnovno mene zanima boja. Boja kao sredstvo izražavanja. Ne vezujem se za temu. Tema dođe onako sama po sebi. Milodarka Milatović
U Nikšiću je završila nastavnički fakultet odsjek likovno vaspitanje. Slikarstvo je završila na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu. Živi i radi u Kotoru, ima 8 samostalnih i više kolektivnih izložbi. Da li će ova ekspresija biti vaš izbor i manir u budućem radu isto? Da, ovo je bio i moj početak. Ja sam na kraju akademije imala ovako nešto slično, tako da sam i tada se izjasnila da želim slikati pokret, slobodu, dinamiku, ekspresivnost i tu suprotnost boja koje mi daju suprotnost življenja, jer sve u životu suprotnost. Rađanje, smrt i tako dalje, sve da ne pričamo. Tako, to je jedna filozofija dualiteta. 9. retrospektivnu izložbu, ekspresivna dinamika pokreta i kontrasta boja, organizovala je javna ustanova Muzeji i galerije Nikšić. Novica Kovač, koristeći klasični model istraživanja, crtež u fokus umjetničkih i kontemplativnih interesovanja, stavlja emociju, radost i tugu. Olovkom kao i flomasterom i hemijskom netipičnim medijima obrađuje raznolike motive. Ženske portrete, mrtvu prirodu, mikropejzaže, razne upotrebne predmete, četke, makaze, flaše i druge, koje je u procesu rada prilagodio ličnom likovnom jeziku. Razdraganom plavom, za njega tužnom bluz bojom, razrađuje svakodnevnu atmosferu i ukazuje na trenutke dokolice i opuštanja. Izložbu je otvorio Mišo Miltović, kustos u javnoj ustanovi Muzeji i galerije. Novica crta sa zadovoljstvom, satima, ukazujući sadašnjosti, običnim stvarima i skromnim trenucima poštovanja. On bilježi ono što često uzimamo zdravo za gotovo, sasvim obične stvari i momente koji čine život. Pogled terase, dnevna soba, pejzaž pored kojeg prođemo, a da se i ne osvrnemo. Negdje sam pročitao zanimljivu misao da umjetnost reklamira ono što je zaista važno, a ponekad biva zanemareno. Novicina umjetnost nas tako podsjeća na sreću u sadašnjosti i vrijednost običnog života. Crteži koje večeras vidimo plijene jednostavnošću, nepretencioznošću, lakoćom izvođenja i duhom. Kovač oslikava svakodnevni život i prirodu, nadasve iskreno, čisto i pjevno. Na svoj način vijugavim linijama naglašava situacije koje pronalazi u vlastitom okruženju, sopstvenom domu. Izložba je onako, kako ću vam reći, u boji sičije, boji, to je plavo i boji bluza. Postoji ta nota, jedna tužna nota bluza. Nema tog čovjeka koji je živ, koji ima srce, koji može da izbjegne, da nosi malo sjete, malo tuge. Znači, mi koji smo živi ljudi, mi moramo da nosimo neku tugu od toga. Znači, previše tuge može da ubije čovjeka, ali ima puno radosnih trenutaka na ovoj izložbi. Znači, pravio sam od najklasičnijih aktova ženskih, žena koja se, kako ću reći, u toaletu sređuje. Znači, sprema se da bude ljepša, da tako kažem. Onda ima tih četki, ima tih makazica, tih stvari koji su mene likovno dosta zanimljive, koje podražavaju i te, u stvari, koje liče na te prirodne oblike, na lobanju, na kičmu, na sve ono od čega je sagrađen ovaj svijet. Znači, onda ima dosta mrtvih priroda. Pravio sam te školjkice, pravio sam, kako ću vam reći, minijaturne, to bih ja nazvao minijaturne mikropejzaže kroz moj stan. Sam uzimao i crtao trosjed, mrtvu prirodu, bilo šta što se u stanu nalazi, pogled kroz balkon, tako raznih elemenata. Postavljao sam, znači tu postoji čak, nacrtao sam Armstronga, Louisa Armstronga, i poredio sam ga sa Jovanom Jovanovićem Zmajem. Znači, zbog te njihove sličnosti, te dvije njihove najčuvenije pjesme, Ali je lijep ovaj svijet, i Armstrongova, koja skoro isti način ima, isti tekst. Ono što definitivno likovna publika u Nikšiću
a i kritika prepoznaje, jeste ta vaša produktivnost. Definitivno, čini mi se, nestajete kada su u pitanju crteži. Ne, uvijek crtam i postoje neke tematske stvari koje me zanimaju. I onda godinama ja to sabiram i razlažem. Novica Kovač imao je 13 samostalnih izložbi i učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih likovnih manifestacija. Ilustrovao je 2 knjige za djecu iz serije Dr. Mačak i koautor je knjige za djecu Vrtuljak. Ponosan sam što izlažem evo već 3. put u svoj rodni grad i volim publiku nikšićku i tu ima puno ljudi koji se razumiju šta je likovna umjetnost i baš ali ne bojim se njihovog suda. Izložbu Flomaster Blues u okviru Nikšićke književne scene u dvorcu Kralja Nikole u Nikšiću organizovala je javna ustanova Muzeji i galerije. Mišo Vemić, umjetnik autentičnog prepoznatljivog figuralnog izraza, izložio je 50 radova, 30 u ulju na platnu i 20 crteža. Postavku reakcije na prazninu koju je Vemić posvetio unuku Petru i braniocima rijeke Bukovice otvorila je Jelena Đukanović, direktorica javne ustanove Muzeja i galerije Nikšić, koja je taj događaj organizovala u okviru programa Nikšićka kulturna scena. Najtačniji i najemotivniji uvod u stvaralaštvo Miša Vemića je dao upravo on sam u intervju u listu Vijesti, a ja ću ga citirati. Moja likovna priča počinje od trenutka moje samosvijesti kada sam nezadrživo počeo crtati figurice na čatmi moje rodne kuće u planinskom zaseoku Dragoševca na obronci Sinjevine. To malo planinsko naselje danas je pusto. Ostala je samo kuća mog deda Jova, a bujalo je od života i od konja. Sve se to utisnulo u moju podsvijest i duboko zariveno postalo je izvor energije koju crpim iz svog nezaborava. Mislim da je prvi zvuk koji sam čuo iz spoljnog svijeta vrisak crnog konja našeg ljubimca. I na neki način siguran sam da se moj dječji krik kada sam izašao iz majčine utrobe stopio sa vriskom tog veličanstvenog bića. Od tada pa do danas to crno biće nosi moju dušu prostranstvima moje postojbine. Umjetnik godinama oslikava figure konja, razna konjolika bića, prikaze, njihova psihostanja, anatomije i univerzalnim jezikom iskazuje svoja promišljanja o svijetu, ljudske sunovrate i lomove. Iza sebe vidim toliko mnogo propuštenog, a istovremeno sam uhvatio nešto što nijesam mislio da ću uhvatiti. Znači, pokušao sam da uhvatim svu nesreću ovoga svijeta koja se lomi o naše kičme, o moja leđa. Znači, a to su leđa ovoga bića koje predstavlja konj kao moj motiv, tohtonsko i demonsko biće, a sve to što se nalazi na njegovim leđima, te čovjekolike i životinjske spodobe, jesu pošast koja nas kalja i polako uništava. Ja sam inače pesimista i mislim da je Armagedon pred vratima, mislim da svijet neće dugo trajati, nažalost. Zašto biti optimista kad sve činjenice govore suprotno? Naziv izložbe reakcije na prazninu nastao je iz tjeskobnog i bremenitog procesa koji traje i sa kojim živi. Reakcija na prazninu, to je osjećaj. Praznina, bjelina papira i platna jeste najveći umjetnikov neprijatelj, a ja nastojim da se sukobim sa njim, da reagujem ne samo na tu bjelinu, nego i na pošasti i bijedu koji u meni izazivaju također osjećaje praznine. A motiv, taj light motiv nijesam mijenjao, samo sam ulazio u suštinu. Ja ne slikam, ja pokušam da naslikam konja iznutra, ispod kože, pokrivši ga kožom, da naslikam čovjekovo, ono loše također ispod kože, da ne slikam samo kožu, a što se tiče mijenjanja, naravno da sam se promijenio iskustveno, prošao sam gotovo
pola svijeta sa svojim slikama, sa kolonije na koloniju. Upoznao sam 1000 i više umjetnika, što je dragocjeni dar za svakog čovjeka, tako da sam spoznao i sebe kroz druženje sa drugim umjetnicima, kroz izlaganja, kroz 50 izložbi i nastojao sam da svaka moja posljednja slika bude i najbolja slika, što ne znači da jeste. Umjetnik ne treba da objašnjava svoje slike, jer zamislite da je izložba napravljena bez mene. Trebali bi svi da pročitaju ono što ja hoću sada da kažem i što govorim iz slika. Valjda mislim da djela i zato postoje i mislim da umjetnost treba da bude angažovana i u vremenu i u prostoru, da ne bude larpular, da ne bude sama sebi cilj, da ne bude koketiranje sa nečim vizuelnim, nego da bude duša umjetnikova. Mišo Vemić, umjetnik koji neskriveno 30 godina stvara tragom starih majstora, izuzetnih zanatlija, svojim autentičnim izrazom i bogatim opusom obezbijedio je posebno mjesto na likovnoj mapi Nikšića i Crne Gore. Osnivač i organizator međunarodnog bijenala minijatura Nikšić 2005, Vemić je izlagao širom Evrope i svijeta. Njegovi radovi su dio privatnih kolekcija u Londonu, Budimpešti, Ankari, Čikagu i Moskvi. Učesnik je brojnih internacionalnih bijenala i umjetničkih simpozijuma i dobitnik više domaćih i regionalnih nagrada. Bilo je to još jedno izdanje emisije Kultura. Do narednog druženja, srdačan pozdrav!